izo groupe mara zitanga 60%. Mwebwe mwiyumvira mubaza ko zoca ziyakura he? Television Tanganyika. Television Tanganyika. Microfinance akorera mukuri iyo turabye ibyo twita amatode d'intérêt aho bigeze uyu munsi. Hari iyo twita ama intérêt débiteur uyu munsi iyo turabye mu ayene dusanga ishobora kuba muri 14% ama microfinance muri rusangi ntabwo ngavuga ngo asaba inyungu nyinshi kuko inyungu zikorerwa ko nizo ziri mu secteur uyu munsi nukurabana kujisho mukaraba iskeje nkashira kuri asi impomba nyuma usanga biri ku rugero rumwe kandi kuri bose abo rero baja mu masirike nibirimba sinzi ko ashatse kuvuga amagroupement financier communautaire ariko mu magroupement financier communautaire nagomba mubwiye ko naho hariho imigwi muri iyo kategori ya 4 hariho amagroupement aya mwumva avugwa cyane mugabo hayo nandi kandi aba amagroupe encadré nabandi bita twita les organismes encadreurs ni bamwe usanga baje bakorera ruguru usanga ari groupe twinshi bajya nta ngwane bateye ingwane ziteye aba bariko baraza bakiyandikisha bavuga ngo bagiye guhanahana amahera bacatangiye kuvuga ngo wowe zana ndaguha 5% ku kwezi hariho nabageze ku 8% ariko tuvuga ku kwezi wa mengo nibisanzwe none reka tuvuge ko ku mwaka iyo umuntu akubwiye ko aguha 5% ni uko waje muri banke bakakubarira ngo twebwe kuri amafaranga uzanye tuyahemba kuri uyu munsi bigeze ku iyo tugize mu dusanga ageze kuri 7% mu minsi ya 6 tubugabo uyu munsi ageze kuri 7% pourcentage iyo groupement iyo tugize ibiharuro iyo ibikubariye ngo niba kubwiye 5% babakubariye ngo ku mwaka tuzoguha 30% mu gihe bank cha microfinance yindi iguha 7% kandi bakabona ko aguha amafaranga menshi izo groupement zitanga 60%. Mwebwe mwiyumvira mubaza ko zoca ziyakura he? Niyo tuvuga ko umuntu akora ivyo n'umuntu aba yaplanifika ikintu ahimbiza abantu kuza birukanka je kuba wazo amahera ace ayegeranya acanyika kandi ibyo tuko turabona uyu munsi nivyo tuba tubigwanye dufatije n'ubutungane bamwe bakabafata bakabafunga mugabo nubundi nabo bafunga twe tubona amengo barafunga mugabo amahera bibatwaye bayazana abandi bakirukana bagahunga tukababura muri make nshaka kubabirana ko siyo mpamvu ahubwo tuba tuti amagroupement ni meza kuko egamwe bakora neza abenshi barakora neza gusa ariho abaza bakabicira ariko nk'abantu bishize hamwe abakozi ba leta abadandaza abarimyi umwe ku kwezi bakamuha ukundi bakaba abandi bakaha abandi batanze miliyoni 5 bakishurana n'abareko bazinanye n'umugwi jahanu bazinanye bagahanana amahera ntaco byica muri make rero ntabwo twovuga ko ari babahunze ama intérêt manini kuvuga ama intérêt manini naho nukuraba kandi kuko mu magroupe abantu bazinanye ntago bavuga ngo zana inzu yawe nzagira iki ndayipoteke ikindi inyungu bakoreraho nibo bazivugana bavuga ati zotanga 5% baravuga ku buryo boroherezanya kugira ngo ibyo bintu bibafashe kurushaho bibagirira akamaro ko bya byateguwe. Television Tanganyika. Television Tanganyika.